Амар мында хундыты харакшыд. Танян харылды манесак дамжулғы студиясы Намсылма Барбонова. Мұнодыре дамжулғыды Доржы Банзаровы нырымжыты буряды гурыны ехі хұрғулин, хулин болың ыды засыға ыды хұрғулин ырдымтыт ерет бәйіні. Ыдымны хыдғы бұл Сыржена Дугарова, Марина Цыбикова, Анна Тумурова. Зэ хундыты айлшыт сән бәйіні. Сән бәйіні. Мұнодыре дамжулғыда беді сылыңгын хулин тақтол тұқы қорылдынып де тегеді үгіл тұрушым нясудыл ему бәйіні бурядуды туғыды сылыңгын хулин тақтол ямыр хури зылныға шыпты. Бурят хуни асуи, ямыр бурят зоны сойлы, ямыр бутел, иген ехы сынте уныте бәді ғыжа. Дегет мұни ханхат, бурят хун иген ехер сынте уныте хайр ембайдық. Абайғы сәргі жы болтыда мұдна хайм бепті да. Тегет тірене зугты тарахы, тем ехы сынте бутелгі хыд бұл сіліңгін сазы, тоқтол, менгі далон зуын далын таманды бутелгін темі ем байға. Тегет хайр зуын тавин жылын ой ноябрин найм удырты тымдығы хымне. Тегет ондо бұхыл зонды хулы бәдік. Ясын хулы тема ембайдық. Тегет бішеті бішміл хулығы хыды их усом байдық. Тірі мұны сақты ино сіліңгін сазығы жы хулы ехі бурят зонды ехі хыріктегі жбе батынава. Тегді бурядутны емі хули хыблы жы юнды егет хорынды бады хымбайны. Петрені тапшыныр қылет ұғуда. Арбын дала тұхи зон жылы хулшың ұйғы, арбын нәймі тұхи зон жылы әхінді ұбыр байғылы бурят атығыд, Моңғол юртымсуа таржы, арыд күріне ірхітім балағы жы хумыды жы. Тірі ойы сағына ехіл хунды хушыр байға, юнды бұхыда Моңғол ұқсаттан бұттырхай, нығы засық тұруғы, манжор көріне топталғы таржы, найырқылды аржы байғын. Темі Моңғол қадуд бурят аттығытта хамғал ұғжы шадагы. Темі бурят аттығыт орынғы ажы байдыл үрхі сұлуғы хамғал хин толды, арыд көрінді үрхітім бол жарот. Тегет додотың орын күтілбірін үрхі абығын байыны. Тірені ғылыр арыд көріне хилы байлығда. Тегет ині ұйы ғыл бурятуд оғдыңғы заншылты қоле тірі шыны байдыл, шыны сағы үрілтінутты тарулқы баты болған байғалда. Тегет шыны ойын үрілтігі хүттірі хунды хушыр сақ байға. Аңқын ойынғы бурятуд үдіп хитегер ғыдылда найма хитет көрінті я болдық байға. Тегет арыд көріне хан тізасығы санхуғын шартлығылар, түрі дұрара мала туғатлы бұлшерді япқы хизғарымты болғын байға. Темі тінді хунды хушыр бәділ тір ажықын химралы сағы хилхыды бурядуд тір оринго азаншылты холи ғыда нымылты сағы әрілтір шыны нымылты ролжы бішіміл хол састы болғын. Менгі даланзон далын тамыңынды. Тіріміне сылыңгын кодекс ғыды болғылда. Тема. Тегедіні тұс хулин дуримуды байғылғыды хыд қабаты болынға шып. Тіріміне ғада тамығылыл гипотеза ғыды күптіға. Тет мәне тамығылылар Санкт-Петербургға хамбаламы солынырты, Цоңгол ұқсатыны, мүдежі хамбаламы дамбы Даржат Заяев, менгі далын табыңаны сылыңгын заншытты холи батылқыды қабат хамбайны. Тегет бада дұсқыды түрі ұйыды, арвын наймың зуыны ұйыды, хын темі хунды
хулин ажылды хабатхы аргатте бэбэхэдэ ихыл эрдэмте биликте хүн трэне тоддатыр ухин андахэ болны жаннылжда юндуп хөдө тэр летописийн материалнууд тэгж гэршилнэ трэнхэ гатна вотны бурятламын гатна вот ухин байхан байна гэн тэр хада хулин асуудлы нарийн мэдж эрдэм биликтел хүн байгаа гэж бид ойлгоод байна. Тэгээд энэ хуулимны онц шинжнүүд ямар бэ? Мөн кодексор байна хаян бивчдэ. Тэгээд энэ кодекс болох бүх бүрий хүний ямар байдлыг тогтохон юу вэ? Сэлэнгэн сазвал ганц малшинд зориулхан гэж бодно. Яагаад гэхэд бол бүх тэр юм байдал баригдах юм ансал тэр мал тохон байна. Тэгээд малшины ямар гүм зарим юм болоход яаж тэр юм төлөж яаж тэр гүм болох юм даже амьдрах гэж трендл захиохан тим гражданский правовой кодекс своего времени. Тимхэ нэсвэнгэн хуулин гяхор ямар энэ харилсаануудыг уримшуулдаг байхан бэ? Олон бүхий мөн гражданское право выгодно тяга трешне административное выше отношение власти выше ансалтер договор где гырше кархан харилсаны бүхий сэлэнгэн сазда орховена igen их тэр сэлэнгэн сазын ядро гэхэд болхо это брачно-семейное право. Гэр булы я же айл болдог юм ба тэгээд айл болохдоо ямар мөнгө төжөврэ тэр ютебах юм ба их буде я же гэр болгож амендань гаргахаве тэгээд их буд животында ямар төлбөр тим ю хизегартыгы терене хол бушетте их буд уружавка им был ямар ю вадыгым тэгээд яж худылда хихова ямар алдо им гарайым был тэгээд ухыр мала яхта ямар ю гым гаргыжы болхавен югер явхада быйбыйды гым яж болхолда тэгээд яж тэр төлбөрийн тэр изин быйбыйды төлхөв тэндшнё хол бишете муно сакта тим им хэрэгтэй им гэж бодховен но правовые принципы очень хорошо видно за этих уголовное право душот зулвага уголовное право тэгээд быйбыйде ямар гым хурвас ямар төлбөр хеж тэр социальный конфликт дархавыж тренде их нарим бышым бен тэгээд за тэгээд трени я же бышну мнился хотя это памятник относится к 18 веку, но очень высокая юридическая техника. И сегодня он удерживал сэлэнгэн саза умшат олон им ойлгожвол хавена. Тэгээд энд баханага гэр булы ихэр даярхан байна эндэмнэ баханага тэр калымный брак гэдэг ойлгосо байгаа энэмнэ юнгашва. Бихэлжи узгул. Калымный брак гэхдэ но энэ сэлэнгэн цазар гэр булы болохдоо нэг оксо гэр булы болжу болохгүй байгаа гэр булы яхда эмхитгэдэ но хоёр ондоо уут хамту болжу болох байна но юунд бэхдэ бурят зонда огондия бид толнуг үптэдэ тэгээд урдын 11 дахин үе хардаг байгаа 11 поколение
Тэгээд хулда муну үйдэ долоон уй харнага шавз битэ. Но тэгээд эгэ ихэ хонин юмнин гэхдэр гэр булын сылынгын цаазар юу гэхдэ муну үйдэ гэр булы токтоохд былым болон хэ. Тэр үйдэ нэг бага хушир байгаа гэж ханахаар байна миний анхад юндаг гэхэд эрэг хүн хамгаа багада ихэсгэн эгэл тэм эднэ эгэ их урилгын болно хубуугэ айл болгох гэж тэгэхээр тэр хубуундэ хамгаа бүдэрнэ тэгээд эгэ харна ямар айлаа басхан бада шадал тэгүүгүйгүү бүхэл тэр юмн хараад л зөхөгөөд л тэгээд л тэр худ ургууд болох юм да. Их аба хоёроо өгөхөө гарах үгүй байна. Тэгээд тэрэнхэ гадна юу гэхээр энд бид басгая хадамда өгөхөд тэр бараг жибэлдэн хэмжээ да. Баа энд эгэ их хэрэгтэй юм гэшэ басганы инжи болно. Инжин гэхдээ муну гоёр бараг нэвчээ. Тэр нь хоёр үеийнхөө золгогдсон байна. Нэг нь бараа инжи бараа хоёр дахь хувийн инжи мал. Тэг бараасон муну юугаар тэр эзөөрэ грэдэ алтан мөнгөний гоёолын хувсаа гэл ханзас соёо ордог юм бурад ихнэрэ тэр бүхэн юмны ордог байна. Игэл шухал баян бараанин мал болно. Юнд бүхэдэр энэ бүхий бараатны ихнэрэшхэ хулд ухивудт наследство гэдэг юм даа. Тэгээд тэрэнхэ гадна эрэг хүн өөрийн баха бараатай байх байна. Инэмнэ онч хубуны онч. То есть его тоже имущество гилда. Муну бурадзон муну уим бурадзон тэрний их хэрэглэхэ болог жахнама. Зазу бурадзон да байдаг тийм баха. Хубундэ бараа булддаг басхан баха бараатай ирдэг. Тэгээд 5 хушуу малгнэв жаа. Муну юун гэрхэлхэ яаны бэхэдэ тэр урдны калимны бракта баха олон утгатай юмнууд байна. Тэр энэ малын олон байдаг байгаа. Да. 27 игэн багын. Вот, игэн багын 27 мал тэр басханда бараа болгож өгөх болно. Зөөрийн. Тэгээд суйин. Тэр басқа ижавдыны. Ижавдын тэр эрэг хүн оруулах болно. 27 мал. 27 мал. Тэгэхээр тэр 27 мал баха оруулах шадалтай байх байна. Олон хөвтэй бол тэгэл жахандын төлжи хилнэ. Мунодор 5 малуу нөхөд жилд тэгээд современным понятием рассрочку что не больше. Пока тэр брачный возраст то хуртырны, тэрнэнгэ барайын суйын оруулж байх. Хорим болот ончин төлөт инжин ават айл болно хайм буда. Тэгээд иде хоёр дахиад ижевэнга мал вэн бара юмын дөхөргүй дахиад наследство гэж байггүй. Ягаад гэхэд юм тэр наследство игэн тэр отхон их үн гэж байна хайм да. Тэр отхон хөвөн ижевэнга ахыгас якгүй. Нэг айл болодло ижевэта ябайна. Ижевэтага байгаа тэдний худолуулы тэгээд тэдний сул тэр үлдсэн юм Сашин дявол. Хындэш хувакгүй. Тэр их сан зөөлгөж би ханнаве ягаад гэхэд үл хөвд хизэж ижевэга наабарат тэр мал юмын апхамне гэж тосолдохгүй. Тэр хоримдал тэр ончо ават инже ават тэгээд айл болот
юридическая самостоятельность волна. Ирхун хамган абагы хада, гырбологы хада дееспособность вахкы. Орынгон нерхе гырше да. Изым болку. В общем, дееспособности нет, только гырволжи он шабат тигет самостоятельно волна. А отхон хубун самостоятельности бэккы. Хода ижабытага багат, но отхон хубун юутшне ижабынга бухы ульхум зори не. Тигад муну сакта эдне сылынгымны холи шухылы бу. Муну не сакта байдыламны мо сакта орогыш хыджвал хогу. Ягат гыхыдва бурят хун муну шух ижабынга ю хуваха хырылды хытеренге тим сак бивал тим Ушырнут баян. ушурнут биваланкай. Силингийн сазы ну токтогор амдерхун хун тим мухай музыкдогу има bizde. А моно сакта тим им болот бен ягат хыдвал нэг мни ханхат нэгза буругар ю хултавик датевен. Им жахан олот бурядут олот зон усохум бен хайм бептета тигет бухыл хамта быйбыде тохте буторкуй задаркуй явке хада сылынгын цазны ямар ювен трене сан хархыркте гүжбем нодо боднове тигет аре мане байдыл ныкжа ондулда мане холумне их шанга оршулхымне хыжвалкуй но юшге хата монголнут муно кодекс табжуэна уголовное право я живен тигет сылынгын саза я же хуни харилса барина терене сан мыдыжы узыжы бухы сайнемын авжа хырылышатха тем ажыл я волха хырктег жби батнаве юндыгы хыдыбыныгы аргумент надвайна мен гадалон зундалын там анды ныгыш шорынгыж юмбага гойхаймда тегет хуни археога быйбые ала гым хуртуе их усохун борятся дундовага ягатык хыдыл ин сылынгын цазны норм их шанга бартыгвага ин тулвур имын шанга хды завыл тер гым хуртуыл югын асотык вага тегет шух гыжы имшне ныга центр твагат ажыла выше бухы зонда тер ямар им болоим был тургун тырсакта терене харат холды ямар ювенып терегерил зоны мане бухы административные это их шанга бартыгвага тыр зонас борят зоны донда тема мохаим гарагыжы их усом байтыкыжы ордут бышна хаймда тыр ном Москвару бышет илгейдик тигет бышхыде муноны укты порядок жугует да терене их гайхадык их ундур сыгныдык гыжы алын тема документ бага Секундата элшит има хонерхалте сыдып батхожа алың има элгожугы хындытна ихы байртепте хэмпеда. Хундата харакшит энегер дамжолгымне дурыбы дахин узытра байрте.